کارزانینا هەری گرنگ بۆ مزارۆکە خۆ بدنە فێرکردن کیژانە بەلکی geleka ji mewaya qey ku karzanîna herî giring ew karzanîna axiftinê ye ji ber ku ew alava têkiliya civakiya alava ragihandina pêdiviyan e lê di rastiya xwe de karzanîna herî giring ew karzanîna guhdarkirinê ye ya ku karzanîna axiftinê bi xwe li ser tê avakirin ji ber ku em xwe dizanin heta ku zarok karibê biaxivê divê bîrgeha wî ji axiftinan bi sarî bê heta ku karibê ji wî bêrgehê bi dest axiftinê bike û ji ber ku perwerda sêbehrê xwe ew sembolîya zarokê me fêrî vê karzanînê nabin ji ber ku em nizanin zarokê xwe guhdar bikin ta ku ew jî ji me fêr bibin da ku karibin vê karzanîna guhdarkirinê qesinc bikin belkî li bîra geleka ji wetê di xwendina me ya seretayî de wanenin hebûn li ser danîbûn xwendina guhdarkirinê mamosteyên me nizanîbûn wa waneya bidine me yan ew wana derbas dikirin yan ew wana wekî waneyên normal didane me ew nizanîbû ku ew wana hatine danîn dixene em zarokê fêrî karzanîna guhdarkirinê bikin bi nêrîna min ev dibe sedema pirsgirêk û arîşeyên civakên rojhilata navî bigiştî ji ber ku em zarokê xwe fêrî karzanîna guhdarkirinê nakin tê gihîştin di navbera me de çênavê ev dibe sedema nakokî û pirsgirêkan zarok nizanê çawa li bav guhdar bike bav nizanê çawa li zarokê guhdar bike xwendekar nizanin çawa li mamosta guhdar bikin mamosta nizanê çawa li xwendekaran guhdar bike heval nizanê li hevalê xwe guhdar bike û milet li desthilatdarin guhdar nakin û desthilatdar li milata guhdar nakin û ev dibe sedema ji hevdûrbûn û ji hevçûnê pirsgirêk û nakokiyên civakî hûn dizanin ku guhdarkirin weka şêweyekî çareseriya pirsgirêkên pîsyolojîk ê derûnî ê bikar anîn yanî tenê kesê ku astengiyên pîsyolojîk dikişênê tenê têrkere ku ew biaxive û rahetiya xwe tê de bibîne û vê pirsgirêka xwe çareser bike gelek caran dêwbav di taliya temenê xwe de bi tenêbûnê dihesin tevlî ku gelek kes li dora wan e lê gelek êş û azarên tenêbûnê dikişênin timî dibêjin em kesî nabînin li me guhdar bikin bi rastî ji ber ku wa di destpêkê de zarokê xwe fêrî karzanîna guhdarkirinê nekirine da ku di vî temenê de werne cem wa û li wa guhdar bikin ji bo yekê ev dêwbav bi tenêbûnê dihesin û nabînin kesek li wa guhdar bike karzanîna guhdarkirinê ew pêgeha heskirinê di navbera dêwbav û zarokan de ye gelek zarok hene nexasim kiçik di sîpeyetiya xwe de bi kesin dîtir ve têne girêdan tenê ji ber ku li wa guhdarî dikin ev zarok ji ber ku hestê xwe nikare jî hev veqetêne bûyî kesî ve tê girêdan tenê ji ber ku ev kesê ha lê guhdar dike ev nîşan e ku valeyek li cem vê zarokê heye ew ê guhdarîkirin ji aliyê dêwbavê xwe ve nedîtiye ku em ji dêwbava dixwazin demekê bi zarokê xwe re biborînin di dîca negotin em rojê 3 saeta yan 2 saeta terxan dikin em di nav zarokê xwe de diqedînin lê di rastiya xwe de demê ku em bên li wa saeta binerin em ê mêzênin ew saet hemû yan serê wa telîfonê de ye yan dixwînin yan karekî di malê de dikin û bixwe zaroka wa jî demê ku ware biaxivê tedî jê re gotin erê erê û guhê wa nelêya demê ku em bêjin demê pêre biborîne yanî pêre rûne û lê guhdar bike guhdarkirin xwe jî rêgezî xwe hene di destpêkê de ku zaroka tepter axivî ya baş ew e ji ber ku di jêmastirî wê berê wî li banî bê ya baş ew e di li ber zaroka xwe rûnê û çavê te û çavê wî li derbarê hev bin demê ku ptera diaxivê
یا ددوا دمین کو بتر د اخوی بیت پیرا پیوندیدار بی و دوی دبگوه گوهداری لزاروگا خواه گوهدار بکی. شیرتکا گلکی گرنگ لبی داری هیا او جی بهمبری خواه هجای زیرکی. جاری زاروگا خواه بگهنا دبستانه. هگر چمنه، گر پیش دبستانه، هگر دبستانه نخصم زاروگا بتمنی خواه بچوک. و یا باشتر اوه طبایاوی بگهنه. هگر دبستانی زیگی بی جبر افدم گلکی گرنگه. و دبیرگاه زاروکه دا دمینی چاندی حتی مزن جیبه بی اوی دمی جبیر ناکی. خویا گرنگ اوه وی دمی نتم جول بی موبایل خواه یان بریت الدرابی و تل زاروکه خو گهدار نکی. ام دبیجن مبست بی جگهاندنا دبستانی ته لی گهداری بکی. ده هنگی مزینی چقا زاروکه تا وی مجار اشتره وکی و مجار هن اشتره السر با آخوی. لفیدری پرکا حسکرینی نبرا تا ویدا چیدی بی و پیوندی که گلی بهز چیدی بی و افتشتا هری گرینگا دی پیوجویا پرورده دا و کارزانینا گهدارگرینی دی بنگاه خودا لسر به حسا بهستنی آوایا به حسا بهستنی او به حسا هری گرینگا یکمین به حسا مروفیره چیدی بی جبرکو ام خود زانن زاروکا زکماکی به حسا بهستنی الجمهیا زاروک دنگی جنگها دورهلا دایکا خواه دبهیزی و با باندور دبی جبوه که ام شیرت دایکی دکن ام دبیجن خواه جاری دوری دنگی بلند بکا دوری قیرا نچا داوتا او دنگی بلند و تی زاروکا تا باندورکا نینی لیدکی جبرکو زاروک بهتر دنگی کو حست که دنگی دایکا ویا جبرکو بلرزینا لاش دیگه گوهی وینا دنگی دایکا خوا باندور دبی جبوی که ام دبیجن تمی بلا دایک شخورا بسترینی دبر کاری خورا صبحا قرابو کو کاری خو کر او استرانی ها باندورکا ارینی لدرونا زاروکت کن و لیکولین زانستی دیار کرنا کو مروف پشتی جانش دست ده حتی دمک کرد هنک بش جمجی وینا دمینه ده چالاکیه ده میزاندن او بشی بر پرسیار دبر بهستنی ده او یکو دمینه چالاک ده وی واته کو بهستن یکمین به حسب مروفی را تی افراندن و حتی پشتی جان دستی جی هی اف به حسب بیره دمینی پندک هیا دبیجی کو تجروجاره بچینی دخلی بچینه کو تجایواره بچینی داران بچینه کو تجسالاره بچینی انسانه بچینه ما بس داوا به انسانان او پرورده کرنا زاروکیتیا زاروکی خواه فیری کارزانینا گهدارگرینی بکا جبرکو صبا کو تپیدویه گهدارگرینی بوی و کسک نبیلتا گهدار بکی زاروکیتا پیوا